Pormal nang nahuman ang makasaysayanong centennial season sa NCAA. Gipaila-ila na sab ang Mapua University isip host sa season 101. Ani report. Pinaagi sa usa ka turnover ceremony nga gipahigayon sa Intramuros sa Maynila ang pormal nga pagtapos sa centennial season sa NCAA. Present sa event ang mga miyembro sa NCAA Policy Board ug Management Committee. Gisalmutan sab kini ni GMA Network Incorporated Senior Vice President and Head of GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso. Giila ang mga nagkampyon sa managlahing events. Nakuha sa San Beda University ang kampyonato sa Juniors ug Seniors Division. Thank you so much for the love, for the support, and for the overwhelming resilience of the NCAA Season 100. Gipasasab ang responsibilidad isip host school sa Lyceum of the Philippines University sa pagpanguna ni Policy Board Member Attorney Roberto Laurel ngadto sa Mapua University nga gipangunahan ni Dr. Doji Maestre Campo. I am very happy and proud to have turned over the hosting to our new host for Season 101, Mapua University. Season 101 is a milestone for NCAA because we're turning on to the new century. First year of the second century for NCAA. We will be honoring the legacy that NCAA has created. Angay matud pang atangan ang basketball season tungod sa bag-o ug mas exciting nga tournament format. This would give new life to the events like basketball and volleyball, and we're open to this proposal of the Mancom. And we're hoping that this would make the games more exciting. Magsugod ang NCAA Season 101 sa bulan sa Oktubre. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao.